posnamemo vadeče, kako tečejo. Jaz pa na podlagi počasnega posnetka vadečim razložim, kaj delajo narobe, kaj je dobro, da bi delali bolje, in potem bojo oni to probali v praksi, če to funkcionira. Glavna napaka je to, da tečejo po petah, to je največja glavna napaka, druga je, da sedijo, tretja je, da gledajo dol, namesto naprej. Ja, video je pač dobrodošel zato, ker ljudje smo nekako vizualni tipi, kar vidim, pa kako sam delam, ker imamo neko prepričanje, da delamo super, potem, ko pa video pogledamo, pa rečemo, to pa nisem jaz. In z video ti zelo, zelo natančno vidiš, kako po segmentih, kako postaviš stopalo, kako se gibaš v bokih, kako delaš z rokami in kam imaš usmerjen pogled. In video je najboljši pripomoček k temu, da ti lahko dobro oceniš, a tečem ok, a imam ta pravo prepričanje o tehniki teka, kako sam tečem ali nimam. In pogosto se motimo.